Bismillah. Sikat, ke strike teman-teman. Wah, mantap. Nah, lumayan teman-teman. Wah, sampai sobek gitu. Mantap. Lanjut. Sikat, ke strike teman-teman. Sikat, strike teman-teman. Wah, lumayan. Nah, sikat, ke strike lagi teman-teman. Sikat, ke strike teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita coba lempar sebelah sini. Bismillah. Waduh. Bismillah. Ke strike teman-teman. Mantap, lumayan teman-teman ukurannya. Tuh, gabus sungai Renggit, emang ngeri, lumayan lah. Mantap, lanjut teman-teman. Kita lanjut lagi. Bismillah. Nah, situ lagi ya. Walah, airnya kenceng. Sebelah sana aja teman-teman. Bismillah. Nah, situ. Wah, nggak kena. Wah, itu teman-teman. Tuh. Tadi ngejar. Tapi nggak kena teman-teman. Bismillah. Cerak. Nah, situ. Nah, kan. Sikat. Ke strike lagi teman-teman. Mana ini ikannya? Wih, nyangkut. Oh, ukurannya besar-besar teman-teman. Tuh. Mantap lah. Lanjut. Orang nambah mening. Bismillah. Oke. Sikat. Waduh, nggak kena.
Ayo lempar. Coba lagi ya. Bismillah. Truk. Nyambernya udah enak kok nggak kena. Bismillah. Sikat. Oh, ke strike. Waduh, mocel. Mocel terus teman-teman. Aduh. Salah pantesan. Nambah 2 ekor aku. 2. Lumayan lah ukurannya. Ukuran udah cocok buat pempek. Waduh. Bismillah. Sikat strike teman. Wow, lumayan nih. Mantap. Nah. Tuh teman-teman. Yes. Lumayan teman-teman. Nambah poin lagi nih. Bismillah. Akhirnya di softfrog baru nih. Amis terus nih. Mantap nih. Lanjut. Oke, lanjut lagi teman-teman. Bismillah. Coba kita maju lagi teman-teman. Wah, lumayan. Mantap lah. Nah, ini galau punya dia. Bismillah. Sikat. Oh, ke strike teman-teman. Wuhui. Mantap. Poin lagi teman-teman. Nah. Mantap. Oke, lanjut. Nggak kena teman-teman. Oh kan.
coba lagi. Bismillah. Sikat. Wah, putus teman-teman. Tuh ikannya. Walah. Softfrognya putus teman-teman. Apa itu? Kihung kayaknya. Situ teman-teman. Tuh. Kihung ini kayaknya. Oke lanjut.